Uoči Vidovdana, 27. juna 1992. godine, Milan Lukić sa svojom grupom na Bikavcu u kući Mehe Aljića zapalio je 72 bošnjačkih civila. U kući je bilo 10 djece. Jedina je preživjela Zehra Turjačanin, koja je sa opekotinama po cijelom tijelu uspjela izaći iz zapaljene kuće. Kada je plamen zahvatio i njenu odjeću, Zehra se sa sestrom Aidom uspjela probiti do ulaznih vrata, ali su ona s polja bila blokirana teškim željeznim garažnim vratima. Ona sama se nekako uspjela provući kroz mali otvor na vratima, dok je sestra Aida ostala i izgorjela u kući. U kući je izgorilo 7 mojih članova. Porodice, ja? Porodice. To su 2 sestre, majka, od sestre 2 djece, snaha i njeno dijete. Mi smo je prihvatili definitivno kao poluugljenisanu osobu. Došla sam sve pješke, 5 dana smo išli, 5 dana nismo imali gdje da se previjemo. Moje ruke se bile inficirale, bilo je možda hiljade crva na mojim rukama. Iz svih tih rana, svih tih opekotina, crve smo vadili žive. Lavi ili trobel. Život jeste lijep i ja još uvijek želim živjeti punim životom. Glasna muzika koja se prolamala iz automobila srpskih vojnika oko ove kuće nije mogla nadglasati krike, vrisku i plać ljudi koji su se jedan po jedan pretvarali u žive buktinje. Ovdje sam na ovom mjestu izgubio kompletnu porodicu. Suprugu, kćerku od 5 godina, sinčića od 1,5 godinu. Tu mi je bila i punica i svastika još jedna. Bila jedna rodica koja je imala bebu od 2-3 dana, znači koja nije imala ni imena. Teško je, preteško Remziji Hasečiću govoriti o patnjama svoje duše, opkoljene zidovima šutnje i praznine, jorgani samoće, bola i nespokoja svakodnevno ga pokrivaju. Zločinci su mu u ljeto 1992. godine u Višegradu ubili cijelu porodicu. A ubili su mi ćerku Almu, 10 godina je navršavala. Ubili su mi sina Nermina, imao je 15 godina. I ubili su mi ženu Punca i Punicu, Šuraka, eto 6. Od Almi su mi najviše našli, a od sina samo ovako jedna kost.